see a woman in Emua Yeshipa. Na anope ya kura me bura mu studio hai. I think says what chino say enyumreyo binua income. Wa witness a situation. It's a police for age na omo muti moto so moto no bibia mo ho na behwe confrontation pa omo de ma police ni no. Evans was shocked. Just here me full through hey the reason why me chair no and then be man basa aho kire nipa ho kire no frustrations a nipa nemu no wona ma na dwi na bom. What you say? Police for years so me pacho. Me try ho na me hwe mu no. Na ya ho kire. Me say me hwe mu a me gina. Onim say nkofo na gya moto no okra say omfa moto no no omko nante kom baby. Say moto no na mani de omfa. Hey! Nipa ho kire no. Un say 1st of July ya to light bay mu. Unim sa 3.49 you say. Answer na nsuo to 0.11. Eti wo kan nyina fua. Nipa na nkasa ni da so bia ni ho sesei. Hwenkran enkran ade ya asi onso wadwane free nkran aba. Ensuo aye sanom na fe de nsuo ni fa nipa na mu kɔ. Nsuo aye sanom o. Nsuo no esi fa nipa na mu na de ne nam. Abra yati committee in charge of flooding. Afa de be wie no na committee members ne te aeroplane mu. Na omo nam no mo hwe minim de oma report no. Nanka asem asie a ye expect say enema punish se pa bi be koso. Me de minim flooding ne ade sia helicopter etremu a ye de kofa enkofo a oma hu aka ato kan say aka adwamu meboa. Because baby I would onya bibi kwa no de so now the helicopter was sound ma wom now they are funny pano where the helicopter crawl no aye dey hear from then nipa omo ho akire wo mo enenam ye nya sika ntua haya na wo ma meti you NADMO fu ye ntua omo ka meanwhile president nya sika te helicopter hwe wo mo ono so na ekose nya NADMO fo na hwe sa nkrofo omo ho akire wo mo no ye ntua omo ka o as you just got to petrol go helicopter na akosi saying to what end it is a hwe niema ekoso say ni nyina and it so bia nim enya na sesi a wa obi a studio wa obi a lines why frustrated wo so mie kura biem na ye ntwa so because say man krofo ka na bro wa dwe no tia so but we so we mu na de akobo ha wow freezer story no say one fa ayi pan to hu ye ebebom because bibia is frustrating. Ni pe kwa ho kire mu dodo. O man pani ye bibi na ne mamra form. Ensu atoku nipa with showers of blessing now to be. Blessing be na eku nipa. Ensu atoku nipa no e blessing. E blessing. Hwe nipa wuo wo ensu yirim nipa wuo. Masa na nipa ho kire no. Sajo yan to aso. Which says I would not say cry now check here. And it does wo bia ni babia bibia no be ye ma yen. Bibia ni babia ene Can Black Stars here the GG and so almost free. Hwede akosie. O ma mo short to back please. Me mpese meka o masem. O mbe so be can Black Stars. O na de be no meka. E wo ho. Me che say de be no meka wo ho. De o mbe ya no ma yi. O mo share how many goals? 2 ye bo kasen anom nyamfa bill ni mai ene emrantem because they am tete ye no a je say studio can say stadium ho kra wo kwa cost no nyasem kitwa about $1,000 na had into the to me here the board in the okay yeah Ghana match no na yani Colombia kra na esi binu nya bi Ghana matches Ghana matches e bi nya bi nto na say $1,000 so stadium ho now you say Colombia for no dos pa na Ghana for kakra bi na dia anyway high profile matches but so ko hwe bi wase ha me na ade mbebungu mi so
ade be na say interchange na ya de be bu omo go hwe ebu go so ebugu omo so obi bisa ebu go so say ebu go so anyway but Paul Akoma FM